bana be se dumelang ke dumedisa hape ke ho wa madume khutlo tsenne tsa lefatshe borwa le boya botjhabela bophirima setjhaba sa ntate sa moshweshwe ile motho a reka di lebewe maparako ba matla bana be se tabakina mona tabakina mona e emisitse batho ka maoto e emisitse batho ka ditsebe batho ba jiwe batho ditjhelete di tsamaile ke batla go shebisana ka taba ena ya balwetse gore balwetse ke eng e telele haholo ha se ntwe ka ba ya fela hona jwale mara ka jeno ne ke batla o e wotla dihlohong ke tla etsa episode ya bobedi ya yona bana beso ha re baneng re ben specific balwetse ha se ntwe ya bapala jwalo ka ha batho ba ntse ba bapala ka yona ha se ntho ya bapala so ke ntho engwe bohlokwa haholo ke moya o hlomphehileng hape haholo ha se papa ka lebese so dintho tsena di tharo bana beso ke batla le mameleng hantle re na le dihwana re na le baphapi re na le balwetse baphapi kapo dihwana o ka nna ke makhosi ka mokgo ka e beyang ka teng batho ba bang ba re ke dikupu ka motho ka e beyang ka teng ke dintho tseo gona dingaka re iketsetsang tsona ka borona re iketsetsa gore se ka nna ga bapala ga batho balwetse ke moya ke mofuta wa moya jwalo ka ha ke etsa mohlala re o na le sporofito o na le mondawo o na le mosotho o na le monguni o na le montiki balwetse ke mofuta wa moya and ha se ntho ye ka sebetsang ka mang kapa mang ke moya o ikgethileng haholo ka tsela makatsang ha se kuka motho mollo mong a re balwetse dis balwetse that ha se moya o fuweng mang kapa mang but ha ntse re ya re teba ka this topic ke tla bua hore ba tswa kae ba tla jwang so balwetse ha se ntho ya bapala bana beso ke moya o ikgethileng haholo ka tsela e le hore o ka fuwa motho ya na le sporofito kapo motho ya e o le hore se e le ngaka ya dilemo o na le experience ya bongaka wa kgona go bathwasa balwetse and then balwetse o so bathwasitse wa ba phamisetswa ka tsela ya teng gona le dithotho tsa teng tse phamisang balwetse moya o no teng ha o ba fuwe original balwetse iseng diwana tsena tse re iketsetsang tsona re le dingaka kapo baphapi kapo ka ibitsa ka tsile kapo dikupu di teng dikupu kapo diwana tse hlahlobang ka nnete tse tlang le taba di hlahlobe ka tsela e makatsang tse ding di bue tjena se ka nna le wena ha re bua tse ding di bue le wena monga tsona o translate le motho wa teng o ya kgona hlahloba ka tsona tse ding di le hantle jwalo ka balwetse so balwetse ke ntho e teng ene ke moya o teng o dultseng ma o batla dingaka tse se di na le experience ka ba profeta so bana beso motho ana le neo ena ya balwetse it has nothing to do le taba ya metsi ha se ntho ya ho ga metsi yona tlamile e balwetseng o thwasitse balwetse and ha ona ntho e etsang le balwetse le metsi balwetse so if le motho ha balwetse re tlo bona ka ntho enana o tlo bona le ditoro tsa o tsamaya ka thoko ho metsi not ka hara metsi mamele o tlo bona le ditoro tsa dithaba o tla hlotshwa ke taba ya dinonyana ho loga dinonyana ntho tse ka ntseng o bane le di-sign o bane le di-sign tsa ditsebe tse dumang o tla duka di lla melodi di lla metsi di lla mehlolo ena kaofela motho eno re mmona hore motho ona o fuwe moya wa balwetse not balwetse ba ho kula balwetse so ke moya o phamiswang motho ha se sebediswa jwalo ka batho ba nahana hore balwetse ke sebediswa jwalo ka bo ditaola wa di sebedisa ho hlahlobela batho balwetse ha ba hlahlobele batho fela ba ya hlahloba mara ke moya o phethelang jwalo ka moya ofe kapa ofe o tlamehang hore o hlokomele o etsetse mesebetsi ya teng ka nako ya teng o na le dijo tse ba di jang batho bana bo di sweets bo di teye nthong tse ka ntseng go na le phala ya bona ka nako ngwe ke tlo eletsa
le tla e bona e ba phahamisang. So topic ya gajeno ha ke so ke ene tabeng ya balwetse, e ne le go fela re na le balwetse, re na le baphapi, re na le duhana le baphapi ke se kgone di aroanya hakalo ntse le ntho e one. Batho se batla di aroanya ho ya ka metswako ya bona, gona ga ditswaka ga di tseba. So ha se re confusang bana beso, taba ya balwetse ya sentho ya mang kapa mang, le tlo jua ditšhelete ha se ntho, ke neo ye o e fuwang ke batho ba heno, ene ke neo e na le matla haholo, nenne bana le nka nako o araba, mara nako e ba arabileng ka yona, taba eo ba tlo o tlelang ka yona ke taba e tibileng haholo, and e hlokolosi ke batho ba phakisang ho kopana le sedimo sa rona se phomotse, ho buisana le sona ha ona le mofuta ono wa neo. Ke batho bano ba phakisang ho etsa jwalo, ho kopana le sedimo sa rona. So bana beso ha se ga bapalang ka batho, re se ka nna kgathetsa batho re ba lo thwasa balwetse, ba lo etsa eng ebilane neo eno e ikgethile, ha e dule ho mang kapa mang, e utlwana haholo le batho ba rapelang, moya ono wa balwetse utlwana haholo le batho ba rapelang. So re se ka nna ga nka ditjhelete tsa batho ga ba fa diwana tse re ke balwetse ke moya pure o plain o clean. Batho ba bang ba ka o kopanya le moya ona o thong kwa a manono, memoya ya bana, which is rona Basotho re ke o na le sedimo sa bana. So batho ba bang ba ka e kopanya le ntho, but balwetse ke balwetse, and it's a tribe balwetse. Ke tribe ke tla le fa yona hore ke tribe ka tsela e jwang ba tswa kae. So batho ba bo mahaha, batho ba bo dithaba, batho ba ka thoko ho metsi, ke bona batho ba kopanang le balwetse bano, mara e seng ho mang kapa mang a mahaheng kapa ya nthabeng kapa motho a yang metsing. So ha ke lebohe bana beso, ke a leboha re tla qala hantle, re tlo e qetella taba ena, ke nahanela data ya lona. Ke a leboha khutlo tse nne tsa lefatshe 068 213 4374 068 213 4374. Dr. Mofokeng Nene Buildings, Residencia Wabuka Autefela. Amen.